Jadi satu surat, jadi bahasa Arabi ya mengumpulkan menurut bahasa Mahako surat tentang istilah kita surat ternyata menawar kita tulis. Dari pembunuhan kami orang Australia, itu sih kosong. Di mana kalau kantor dari kampung yang ada di nama kita, gubernurnya gubernur kota yang ada masuk-masuk. Oh, bantu kami siapa kami pulang dengan apa kami. Saya mengatakan, saya tidak boleh cerita. Tapi saya mengatakan kita. Tuhan Jehovah di mata nama bangsa di menurut jauh. Hasanapun puji-pujian Tuhan mauliate Tuhan. Isobahu rohanami Tuhan kamu. Segala takas do dipakilalahu kami ada Tuhan. Hafalan ni pasu-pasu menasota suhatak kami ada Tuhan.
dilihat koah ipason hagogon lumobi ma partikian oleh Tuhan nang dilaporkan kami siya luar kami oleh Tuhan dinang saat kami dibagas di raja di pamoron namion mai mamarga sirega marbikas mai oleh Tuhan Ilaeng majalo pasu-pasu pardonga saripeon anak tohot borni iriani ima bere nami tagor sregar dohot boru nami doru manuru ngale Tuhan siap kodo ale Tuhan saluhuna holong na siap kodo nilehap kodo na sida sialani ale Tuhan kudur holong nami mana sida kujorom naing majalo pasu-pasu pardonga saripeo siap komar hite na kosong napos doro hanami ali Tuhan homa tong namang gomgomi hami saluhuna suak salonima ali Tuhan akatondong nami na sosahan do pediluan di raja di pamoron nami markasile garo homa tong namang iring na sida ali Tuhan asasahan di ngananon pajumpak kami sonang sohari ribuan ali Tuhan imana markas nilo hami tinang mencaro pasu-pasu pardonga salipeon anak dohot doruni Tuhan Jehovah Dewatana marhabang soli banuang kijang napos doro hanami ale Tuhan dina pajong-jong rumah tangga bebere nami dohot boru nami on asana pajong-jong ke rumah tangga mana sida ale Tuhan di atas ni batu mamak ale Tuhan Tuhan homa tong-tong nang mengeliat manggonggomi hami numobi mali hami ale Tuhan namar hula-hula boru nanay mangulahon alat hamatahon nami popar tunomoni roham homa tong-tong na mga dame di hami ali Tuhan Tuhan Jehovah Dewatana marhabang soli paduagijang pardosa na kunang dohan ali Tuhan maradopot konang dohan maradopot dohan nami dohan jumola hami urasi Tuhan sa pardosa nami nagulangi asa unang gabi si pagabati di hami pasu-pasu na rin patawag mo hami jaluk marsada-sada asima roham Tuhan jalo matang yang namion marhite-hite anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami holong ni rohani Dewa Amat asih ni rohani anakna Tuhan Yesus Kristus dohot parsawaran di ton di porbalia mana mandong hari kita saluna sadarion marsogot rodi ari sadiling mililingna amin. Tanpa sopuo mua
anakna Tuhan Yesus Kristus dohon buar itu di parbadia. Amin. Martangian mahita. Ale Tuhan Jehovah amanami na di banua geja hodo na pangaturhon pardongan sari bioni di ida hodo dongan namio si Tabor Saputra si Regar dohon Ika Juliana Manuro namar sakap neng merbagas jalan narodo na sida mangido pasu-pasu atau saitata panasida di bagasan asinirham pasu-pasu jalaramo di manasida marhite pagkaholongin rajai manasida marhite hidetun di parbadia asa mamuka jala marujung di bagasan dame pardongan sari bioni tangihon matangian namyon ala ni asi dohot holong ni rohana. Amin.
Dahil bangunan lumayan naik berbagas alai tak tamal hana Kristen berbagas sama si PLD atau tanihong kamu majoro hata ni debata tarimo turu kami pardongan sariteo ni halak Kristen dum ditolpa debata jomai idok ibana dang dinggan sasada bawai ujung ubahen madi ibana sada buru-buru pamulupi di ibana bahin akub ni didok Tuhan Yesus lalu napalakon na nilina iya suala ni namar mainan nama laku pos sado pangalakuk do nama kuat kasirani atau na binadumu ni debata dan jadi sirangan di colongan songonondo didok debata tu bawai hamu akka bawa ha holongi hamu mapar di hutan nabi songon Kristus nama kaholongi huriai jalan yang mengalihkan dirina umok kopsa unang mur kamu dapat nasidan ikon marroha kamu madogani nasidan sangat baik kamu nasidan so mendokan panean di hamolua nasora sudah dugi somono dio atani di batang tua kabur dioloi akan perempuan pada nabi somon pangoloina di Tuhani ai bawa itu ulu di pardibutana somon Kristus ulu di priai ikon motor korban toman pardongan halakon dohot hademah mitodi parangi urbobi imana arga di jodoh di debata dohot di jodoh di jorma atau somon akka nama paramehon hata di debata mah sumolukon para sini roham dohot habasar dohot hasaremon di roha mahamu masih pakuneunian mahamu dohot masih Asia saluhu teritik ni roha nguru rimas panung gahion dohot panik sayoni jauh mari sian hamu alai dikincang di saluhu neng masih haholungan mahamu ai indo rahut ni nasun denggan dugi dame nasian debata ima mangarajai di bagasan rohamuna jala saluhun nabi nahimuna marhide-hide hana manak pabahena toktor mai marhide-hide koar ni Tuhan Yesus asal ibana mangarajai rohamuna dohor atau mga dibigay hamu hata ni dibata talimo turuhu di pandong asari yoni na manukut maang muain jumulo diho alil pangoli Taro Saputra Siregar doho maka jom-jom di jolo ni dibata na upoto saluhut doho di jolo ni at kadongan na pumuli son na dipangilo rohamdo si Ika Juliana Mamurung na nirimon gabi dongam musaribe doho makaholong iba na siya nasaruham doho makulahong siya nasaruham uhud parparangi na badia ram dohot ibana na doho mangajuaju dohot kagaluna tuk surah umurah parangina dan nasotupa paulahomu manang tadi koromu ibana kaina disirah kamatea kamu sukut molo nang sada roham mangoloi saluhuk nai dompa alusmo na manukul maawo diho alina Ika Juliana Ulumanu niririt ni si Tagor Saputra Siregar bahen dongamu saribe na ulo doho maka jok-jok di jolo ni debatan na upo to saluhuk doho di jolo ni donga na mumu di sol na dibagi doruham do si Tagor Saputra Siregaron gabe sinodukmu doho makahulung ibadah siyan nasaruham dohot marpanalahon nature pada dukun ibadah dohot marparangin na bagia parua ala Kristen ko jalan nasotupa mahilorok ko manang tadi kurangmu ibadah kaima disirah kamadean kabusukut mau nang sadar roham mangolori saluhuk nai dogma alusmu atau masih lehorat tangas yang nahamu parua
hotni pada muna naboso di bantang mau dalam hatanan marki itu orang ini bantang anak di kerja nabi nabi di mata dan jadi sirah di rumah. Dipasuk-pasuk jalan disentak Tuhan dengan mungkin kami terasa ilasi mauha diletak Tuhan dengan mungkin jalan di pasar omak damena untuk di munabik. Amin. Hari ini alani pasangan kemudian tempat kamu update kasus-kasus perbagasan update pendekatan di kamu sadarion buat pengoli tahun sabut masyarakat tu tanggal 1 Februari 1970 dohon korwana tika Juliana Manurung tu tanggal 25 Juni 1900 di pasu-pasu di Huria AKBP Pasar Nauli Persialan 2 di hari Kamis tanggal 4 Februari 2021 Nasna siang mau sektor 15A Adita nama masuk-masuk Imam Habis Hadir Adita dan Dogari Sinu Rasa Sana Teologia Somoningan Adita AKBP Resort Sialan 2 Adita dan Dogari Sinu Rasa Sana Teologia sangat mendeskripsikan masa Muhammad pakai rumah dengan di kehidupan teman. Soal di mana pasar waktu berlalu di berapa? atas nama Buya Parkanado Dohor Ruas ni Buya Pakai Parusaran Nauli pasangan itu tanda kenang-kenangan berupa Alkitab tu kamu dua harapan dihuyangkan doa ruas kiranya Tuhan Yesus memberkati keluarga kalian berdua. Iya, ada pak ruas turun baru dengan belang jelas Nirwanda mengatulus aja ada masuk-masuk dalam guru kita. si Lemon Lemon Nadinggan
doh nasa uligasa na mauliutus upasahan tani masiyan na nilihon nito kami pilihan namin ko sa jalo may gagay uwak na khusus di jolong paso-paso may jala rabuti asa uparhasian kami pilihan patimpul hon haracon dito nga to kami hurian dohon dimor tibion buhay maruhan nami marhiti-hiti toktim asalam hutan dahani godang disidewehon itu kami asalam gir-gir kami mandok mauliat itu marhiti-hiti Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Ramahita manidu di tangian atau pantai. Alih amin dari bagi saya benar bagi apapun saya akan saya selalu mau Tuhan di dalam surat dari bicara. Asin rohani Tuhan Yesus Kristus dohon olong rohani Dewata Ama dohon parsawan itu di parabadiama nama dongani amu saluhuna amin. Pagi perbedaan yang melawan jorok. Bagaimana dia menurut dalam menurut pulangan menurut tadi. Lalu sini aja kami adalah ini masih itu nak keberanian. Laos macar wajah. Orang ada nahobar tidak tahu dia saya. Soalnya lalu kepada kami ada mudah dengan siap para. Mudah mana kita saduka. Mudah mana kita wasa. Mauliade perjuru kita makhluk mauliade tomat seperti biasa ala asli turun di luar kita bagi kita senang dalam satu saat untuk alam ini kita nama-nama di buparan yang utara dan agama untuk kami makhluk mauliade walaupun muna aman roh waktu kami na wala pagkakami na dibaga sa puto suwag sumuniman ang raja di hulang-hulanan raja ini nasa pola hukuan hati raja na nila sa ulun suwag sumuniman ang doha sa huta ni napuro namin so inarap kita mangduro anak ihuliyay tuhunggol ihuliyay pinamagdaro pasok-pasok pagkawan sa likod makikil na po sa Tuhan ka. So, nalog niya mga turunan na ulun magita kompitas yang bagas
Suasoni mahadul menggulan. Suasoni burung beri siregan. Suasoni mana burung beri menggulan. Suasoni mana kita kenal untuk kawan doang tu narong diuto, narong disandang beragio. Asa tajalo tuan ni kontata. Suasoni adul narong di luar diuto lanyo. Soma ira akamangga anak tua. Sosoni manang di bulu nami. Asa ekor mangarari yang masih ada kok mahira. Tapake partikian. Sesuai program di pemerintah. Mengapa lagi ya 2 hari ditutup ini? Pasahatun dilas nirohanami. Bahwa nong majalo pamasu-masu perbagas untuk ianak kon nami rap dohot parmain nami dilas neroha nami di bagas atikion jong dohami asa mangidu hami tu amat tarebata suak soni manang tuak ka amat taraza suak soni ma akka tu nalia nalulu asa giat di bagas ulo di bagas sadarion go dame do las neroha di ulota asa di padao sudah nasolongan nerohan yang matutul akatir ni cuaca asa boleh tinggal ulau non juga kasar las nerohan dari open wine adu majo dua mata debata matutul majo dua mata debata alu majo tu amat taraja suak soni tinatta soli pada nalia nalulu nunga dia dulu ko tu amat taraja do kutukan nalia nalulu sonari be marmula do nalinga siatur mula tempat mula ni zolma mula ni salut dihitak kador mana tinopana bayang majo gondang na batu tusi gondang mula majo tu ngari weko me gondang mula pada patu duluan marmula nauli buah di nalinga daulau tadi bahasa tikion asawai ma siduna ima kotak sombaya sombahan mataraja nalia nalulu kita kena mandong asauta asal dia tujuh neng mengaji mahami asal dia penggawian lihat perhorasan tupahan mata nomor 2 di mana lama kodam lihat sih
jadi open wae dia mau asu terlalu mobil me di pengaten tujuh rumah kamu turun laka pengaten baru masuk pengaten lama jadi dulu Dua malam permusik nami baik kamu aja musik na partusi Sumak tido di kami kenang sesuatu musik masa covid no aing maju siap kami penguru
udah mo. Songon na pasahaton, pamasumasu tuhamu di baga satikyon. Tumpe songon na ulus dongan na. Ako habi na kinakaulamu, mangharap dongan mardongan. Alay nga lasuran ay mardongan daw madapotok kami. Alay mardongan daw kami madapotok kamo. Ang iya tutulan na ron, alay masa di kopi kodoroy. Asasoni. Ang iya ma, dia kapasu-pasu, dia kasih benong muna sa tu ibu tau muna mana ka inong muna na boso boleh ate mani itu kata. Ang dia mama itu soner ni situ tua napuran di pasururan mana juga di kapongan. Takas mahita sa uluran luju-luju mak nangat apa mawang. Kasih buat nih, ulah taman angkat kapal nih. Jadi di Hamuang guru nami mereka siregan. Kami bidang guru asal atau rakso atau kami boras guru nami asal guru kami juga boras spiritor dete. Oh, natural. Jadi Oma boras spiritor di guru nami guru manurus yakangan. Karong di udon. Guru manurus yakangan. Persoalanmu ada apa kau? Tulang saat Oma boras spiritor itu guru na tua-tua Raja Tabun. Firma atau dimuna duju-duju ang dalan ni pangomoan. Asara kainat tong gulung di bawah sosok-sosok dari ang gulung di pandia. Nas marang tong nama jalo na sa otiki. Anak suka bunga ang guna susah dia. Jadi kita sih kok kolak tong arahuna. Otik susah dia huwag kami. Sigurang matok kita bukti pasuk-pasuk tu. Tu bahasa tari pertikya no. Tu hula-hula nami Raja Insiani Pak. Hindi ka naman lumatulog. Boleh ate maparjolo tapas hatu Tuhan tak. Nape? Oh, salina di kiran namin na siyang mahato. Wah, okay. Tapuji Tuhan tak. Ibaga sa Las de Roja hita, ibaga sa Tikyon. Tasumani mali hamu ang guru nami. Dari tutulak ka manurong. Ison Rolo kami digopot jojo muna, di kami at kahula-hula muna nasa desa na walo. Di mahami ang kanamar-kamarang yung pinopardutin namin ito di Bakarna. Di Las de Roja, di baga sa Tikyon. Wala ate mali hamu ala di bertamudo kami nakahula-hula. Tasumani mali hamu
pemurun kami markas Siregar. Oh, lo tulang. Amang baru Siregar. Tuk semua ini pinabuhi nak kita buat kami memperbuis seribu-ribu. Pasiruhan itu hatta meribun mahamu keluarga besar Siregar. Maka bihora samang. Puna ni hari nabi sila putar. Tulang robot nabi pasaribu. Tulang robot pasaribu. Tulang mangihut. Tulang mangihut sihat. Gabi jalan horas. Romat tubuh nabi na hurapot tok kami asa tete inap tong bulan ni kotak sompor tong bulan ni tortok. Di mulur hamit tong marsokot baru asa maham manortor. Hai makotak sompang baru tu kotak bulan-bulan. Mau lagi mamang peti nabi na marun ngibig ko pag ibig nabi sa pasatay ma to ang guru nabi. Mau lihat mah di pasaro namin pag dulu mula tayo manituhata ano tunggu mo di ba hasehaton do haipaton roha mo siya liwat mo satu toma nilagas namin manang tupubon mo lamang mo matutuwa masalas roha namin yudahang dia kaswara dia kapantay na muna Tuhan ang kapatunan marka sibilang nilagas at tiklon halibasahan tamo tutuak ka sibilang ito di at dia mamanpa magkadewala ito bugyan nari orang dia mana som itu mah nang donon nami emang Tok na jero ni tulang nay naro tulang mana permisa Tuhan mo ba tulang jero tersopa-sopan na dia masara mo. Amang baru manuru. Bilok kata dina tua-tua ya. Pak Niga aja tu Pak Nihora. Anak ni raja do ko paupuin namora. Nabi jalan si Kotoroha. Jadi ang kami bolo ga ulini ho. Bigamba di kami ang kahulala. Si Bobo di kami sa kulo ulang saniba. Mau lihat yang tulang. Alai raja nabi raja bolon. Di jol hamu nasibay. Di jol hamu nasihay duo. Di pudi sipay tiyo. Di tonga-tonga hamu nasihay na. Bolon tumpe kami para jolo. Ba sahak marunod di raja partikel peron namin. Nasa ulang namin. Mau lihat yang mamang baru. Awal sahak eh. Dihita na marah-marahin. Tarsaw di nuna na mga